Rubrika Tižnjovnik piše o aktivnostoch Nacionalného sovítu Rusnácoch a našo mesta dávajú zvid zo Schatskej skupštiny opštiny Kula i o jarnjem ušorenju kocura. Zaznačeni i humanitárny koncert u Đurđove i veľkonocna robotnja u Verbaše. U rubriki Ekonomija napis o obuki za prijavljovanje sezonskih robotníkoh kotra otrimana u Kuli. Kultura i prosvita informuje, že profesor dr. Julijan Ramač dostal zlatnu značku u kulturno-prosvitnej zajednici Srbiji i o predstavljanju oddeljenja za rusinistiku u Novosadskim ruskim kulturnim centre. Na bokoh rubriki Ljudze, rok i život rozhvarka so s Vladimirom Hajdukom z Ruskog Kerestura. Duhovni život informuje jak preslavena Veljka noc u Keresturskej parohiji i kvitna njedzelja u naših parohijoh, kotri še rovnaju po julijanskim kalendare. Sport piše o rezultatoh naših fotbalskih kluboh u svojih peršenstvenih ligoh, a mož prečitac i o rekreaciji na jogi i aerobiku u Đurđove. Pre veľkonocni šveta šlidujuce číslo novinoh vidze na pijatok 10. maja.